Ghana for mema mu nyina adwomo akwa abamfa Adom TV Nkwa Hia dwumade no eso ene meme ndaye de nyame asempempen so de na beduro no eya Adom bi keke na nenso nkomo ye ba bedie no abatan ni nyina mema tan ni nyina mo ntenase na yensua ade covid ede niam bebre na aba nenso no nso nkyere se topics anase niam bi wo ho no ma yentimi enka ho asem ni nyina nso covid no so ebi be wura mo fi se August bosome na watch no first week in August na eda ye yesi ho ebodero afa nufunsuo eho anase breastfeeding nti e ba bedimo enkomo obi mo de ato ho omumma no omo ntwenofo no gye so pompe obi ane ne de akora bi won so apompe nso a wonnom ni nyina no anesefo no dietitians no wa ha ombeboa wo na fe ye yi nsem nyina no na se obi ye nursing mother ebi a wa test positive breastfeeding no say ma akrani ni bi ma me na test here nti se ne be ye me sure se bi koso a hunhunu ne awonye ennemre ni ne se ne mpanifo ne di enkomo me di afia amankwa atamaklo ne de masesem asise etwum o hwe me hairstyle ya page 1 salon fo ya ne be hairstyle we e de ama me morin me da se papa se wa ye mitie page 1 fo nyina nso antima yankopon hira mo se mo dress me abre bia na Romeo collection so designing tade ne fine no no so e de ama me okumase ne ho josent ene won mu ni nsa wo so breastfeeding ye di nkomo me wo me ankasa me nua ba Debbie Chei e wa ha ono na ye head of reproductive health wo Legon Hospital ene wo so ba be boa ye na fe so no ba kokra ne de he me set ne so akona ankasa ntika che onua se o me sha Adom TV ne ye sua de no so aso no so no muguso e ye Frederica se wa otu ono so se di we say no me bo na che de amamo nkoda doctor na say the oshe omo aduane so no so ho aha mebo na akira don't worry breastfeeding ho enkomo fasedama endpoint homeopathic clinic ye do almost se papa Coco Plus so ha na St Thomas Eye Hospital omo nyina aka ho ye nkomra na ye ba me yi wona kire Amesa mo nyina akwa aba Adom TV Nkwa Hia dwumade no so mahu nyina mo hwe ni nyina Nyankopon hira mo afa ne ye hya se aba bedi nkomo na wo hwe anim ha se ya books e wa ha ye be che e de ama wo mo obi a wo na se wo feed uba ana afa na opese wo fa afro wo hia book we bi de bia no ya nyenyem a wo ba kwa abrofo books nko na ye to mai we de Ghana fo no ankasa e na aye dietitians mpanimfo a wo Legon no mu ni ade akeka ho aboma ye books edi amaye kama pa ntunya bi ebeboa wo e wa wo mo ensem yenua ba Debbie Chei e wa ha oso no anu edwumre mu akwa ba efia meje oso da bibia boko de nyame ado bibia boko last time aba ha now ye be 2 as a 3 na de onko a enye so okay but still said o tie na nso na o tie o Adom grace yes ye da Adom na say and am ya me do for Frederica se wa otu so e wa ha oso no so hu ofe pa da asese eto ye nsafro obaye na me hira mo ntia ne nkomo no eye breastfeeding na mama fan free head of reproductive health your wall Legon ye ka se breastfeeding na dia if you me da say mama ndi kan fa echia ema ye ahwefo ne ye tiefo nyina omo hwe o Facebook YouTube ye da mo nyina say breastfeeding ye ka se breastfeeding no anese obatan a wafa yefunu na Nyankopon aya na Adom na wasoe no wawafa ne ho afa ne ba no na ye kan ne se eduane ba kope na ye krogin a ehia ma akwala no apomoden eno ne nufunsuo nti ye kan breastfeeding no ane se akwada na wawo no foforo no fa no tu wenufo ano na de anyame anua ne ye krogin ne efini keka wa enimu no fa ma abofre na onnom se ne be yo benyin abeye ni patitu na adwimu adaho amayen eno ha no se krogin ye krogin efini keka obi enim nyame anua okay bibia wom ene mama nko pediatric dietitian ho ise on de enkwada no totofin na de onimu omo e de na wonu fosuo no mu ai wo se akora bia ye wono a ene na wo so onya ne kane se fia me da se
meka se nufunso no nutrient I wo mu na dose pa bebre kwa eka se ebobo ayemwie but this tree no ya chemu nsia eye carbohydrate proteins fat and minerals and vitamins na ye fa protein nkwa mpo no a na ewo mu na ebro 400 different proteins nufunso no nkwa na ye wo fat nso ewo mu pa na nia yakopo aye ye wanwan ne se abrakola ne nyi no na nufunso ne nutrient na akola ne behia wo sa emfie na akola ne di no eno na yakopo ema ne available ema akola nti no eno de eye krogin nutrients ewo mu no so edo so protein fat any vitamins and minerals ewo ma ebo akola ne ho ban antibodies ni nyina ewo ma ebo akola ne ho ban papa na tesa mete won kan yi a akora ne nyini no na nufunso no mu so sesa asiuti no ayo nti se ya wo akora enne ede baby a nufunso ni different different obenya 3 months nso e different different oh sir head of pepe ai no cre ye wo akwara foforo the first 3 days no nufunso na e ba no e thick yellow eno na broni friend is colostrum eno no apomudi na ewo mu na doso kane no anaye maame mu nim no omo se enu ye fin enti no omo chichi ehwiegu basesie no abode mu nyansafo ama ye hu se sa first 3 days nufunso na eba no eno kra na ye ne wose ye mankwala no eno because eno no antibodies no dose wom nutrients here anti Frederica bobos we aye mu pem just say a bro so wom enti wo de sa first 3 days ni mana akwala no we secure no onyi no obe yare kra enye bibi ebe kana to ho enu nti na ye ka se nufunsuo no ehu hia pa ye mfama ye mba no na won se wo foforo na ehona nufunsuo ni mo nti enu no enye problem kosi se de ebe banana sa first nutrient no ubenya no me pa cho ai won se nufunsuo na ye mba na enye obebia esno bia ni senia ne body etie enioma eboa ma nufunsuo ne baso ye bebre sabio enuane ya wudi wedidie mu se wo aboafo a wo moboa eni ntina this year no ye de sa team na to ho no aboafo no hu hia because won ni aboafo a wo bebre wo bre anase weni nje anase wo ndidi ya nufunsuo ne ntumi mba enti wa wo foforo no obi wo ho a awo ni mu no stress a wo ko mu nti the body need to me responding immediately after delivery but so de nufu na no etutu akwala na numu a akwala ni di na no fa na nufu na no non message no akọ mama na dwen mu say abofre bi abawo abofre no hia nufu nsi ti ye fama no nti obehu ana afi a start eba nti wo si enya abotre wo si enya abotre wo si enya aboafo wo si enya aboafo enya aboafo a relax no for no relax me no mo say a lot of it is so psychological if you want dream and it na this year your team is supporting breastfeeding for a healthier planet see ye boy mami mu echiri ban na ya show modern na ya show mo nkran say mo home mo didi ye say weni kuma kwada kakra wo ye adwuma tenase Sanyome nyina mame ni hia enti moano ye hia free ye kunu dom ho ye hia free aban mu mpenifo sebe wo awo ejuma fo mpenifo ni nyina omo create breastfeeding friendly environment en mayen ye kan asofo ho ehia asori dem ho no mo create baby amame fo betumi akwajeje omo ho ama nkwala uniformsio enu nene support na ye kan obia wo colleagues wo classmates abemu mpenimfo traditional leaders just baby obatan wo bia baby obatan wo say hoye convenient and comfortable mehu ABCs of breastfeeding I say any de here awareness ana ene also ye uhunu akra no sign e kire say accommoding nti also man nufusuo na bi ne ye say dem po BF minister afumeniso but ye mamemra Frederica no won kire ye nti se koba se obatan bi entumi enye sei
wanya relax de bia pressure da no so obi okro wo ye ne 3 months na chi na wo nam krom koye na adwuma no ne ade e de o how pa na ti be de brem kra no sister fia me da se sanya me sister kan no e ba ne sana adwen no so behu se maame no aye stressed up into ni funso no emba papa sempo no se beba kakra bi na ebeba eno na ombe ya beka se akwala no funso no nso no okay enti yema na eduane aha adwen no se na oka no ema wo ya relax da na adwen no kache maame no body ne se he akwala bi wo ho yema na funso but wo koba dia entumi emba papa aha enti no wo se ebetwa na yakoma no ada aduane enti akwala no besusa na yesi ekom de no yema na eduane akwala ekom de na empo no ihwema ya akere se stress no wo maame no so a eya na akwala no mpo no enufo no taste sesama no oh sir nti akwala bi ho mo se wegya enufo no so beka se o mema na onji bi okay aha nti o se yema na eduane na sa wofo no asudie da ye so pa any family ni nyina because o se nya emwa efri ye busuafo mo ye nkum no mo ho aha eya samo afena mehu me bi no se bi ni ye patient se wunya abotre eya abotre ejuma yes because enkwala ni bi wo ho mo appetite mutu minum ye na breastfeeding no so ebeko so a we hear proper positioning so they need 2 years any proper attachment en yanyane keke technique ayesua enti amatan no afa yefunu na omo ko antenatal that's the time I sensitize you everything so omo hear book book Women's Guide to Healthy Eating during pregnancy and ye beche bi o you know when you ready antenatal time no ye education no so during that time no ye chire maame no how to properly sit won say meti straight me chidua no ayetin so what's na sesa abofra no feeding for 45 minutes to 1 hour kra wo maame no we comfortable na ye kan say wenya akonya straight say atna so no comfortable bibi a be support wechi so wonya akonya bi say ya na empaso kra na wo betena ma wechi entry ban no ana hihye pillows e wo wechi se na be ya wechi ni be ye straight eno echi no pe bibi a wo de wonan besi so because won otena fa akocha wonan to megine ana nsekra to mechi wonan nti pe bibi fa wonan eden esi so ana cross wonan no na wo cross wonan wo be so wa basoro kakra epejao na afi no wa position akwara no position no ye woni bebre bania Ghana mu ha ye common with no ene e di akwara no to ye nsa ye mu say ye friend a credible position wo ho nti odi akwara no to say na ye say ma wonsa we left one no ento afran abofra ne to nti we ne koneto enya akwada ne to pe obi hu say nefu ebe tache wo maame no wefu wo then na obi hu sakra ne basoro ena ne koenchi ena eto wonsayem ne koenchi ebe to wonsayem sa nti obi hu sa abofra no relax wo so nti wo hwe no relax wo tumi di pillow crash na se na elevate obasoro sa so wonya position ni ya akwara no ntwe mframa na no ebeba beso nufu no ewo baby a black no wo no so kokoso nipple no eno de ye ma nipple ni ekuro no esanso ma akwara no twe mframa ntu be hu na nefu ahye osi o me bana mi o enso woja na akwara ni susa omusu 1 omo meye 2 discomfort because nefu ahye so we hu wo be bo nechi wo be unti wo be hu na akwara ne to na oyiyi mframa kra kitikiti obetumi aye te sepeni die sebi weni mu we hu eye mframa positioning ne nye se positioning ni ye ya wo be hu se de na akwara no neni eba beto maame nenim na aha wonsa we no na wo dia support wo we nu for no se ne be ye nkonkochoki ne hwene ebi no for no so ara na akosi ne hwene se no well, until they supporting a sana, cranny be comfortable, woman, men, or be comfortable. And no son, no 45 minutes, 1 hour, 1 bread. Now, the air can say, but more dear empty one breast.
ansana wo de na ba the other breast. Okay. The reason is that nufunsuo no ne di kan ba no eno ye 4 milk. 4 milk na ye more like nsuo. Na hind milk no enya no kre wo aye te se nia why ice kenki na wo die si ho ana why milo na wo die si ho ebedase ayo ene se ya wo so no fonu ansa ne wo se no die mi ni badia mi nim ne se e wo se wotumi ma akwara no empty one breast ansa na wada ne no aba the other breast so ame kra wo se ya dan no na wo mint so empty two ni nyina enye two ni nyina but ye focus here with one breast. Bomodiana money empty no or empty na. Eno no na che se wenya nsuo ni aduane ni nyina. Na owie na omeya no wasan e de na ba the other one no positioning no be any the same thing. Eno no e makwara no enom from. Be ma na nya no nsuo ni ye. Se ye ni say ya me ye sure so obi a ho beto na akwara ho beto no ma me ho beto no. Nti ene se ye se de anti Debbie kan ya. Mama phone say em say ya yentena yie no position ye ho ye nti say bia obanu mu odukura na ne munye dukura ba wie kura na bia wo say wachi ana so honam ayo ye nti nya na ye position na wo say position ye ho ye no okay nti as a dietitian wo de nkura no fam ho na wo hwe oba tan a wo foforo aduane be pa no wo so odie fi say mate say anuane na ye die no eno ana dan ye no funso no yesi so odi banku ni nkruma akra ni tasty banku ni nkruma so odi amonu anwa e tasty amonu anwa no kre so se fi amedasi me kan se ndwane na ye di no se enko enufo no mu direct te se banku ana se fo na emum no ndwane ndro wo nti component no na nipadwane be fa na odi aye enufunso na ma akwala no into na enye say directly but components na ewo mu no enwane ndro a ewo aduane no na be form aye breast milk dey say o ma me didi yi a na akora no so enum yie ama aduane no nutrient na ewo to eba no fusom no onya bisa ma me a wo we soaking nkate ana o de soaking senko a say oh e bia mada bia woni bie nti wono de anopa wi anwumre soaking because na etu like balanced diet be any ho only fruit only fruit ye nchechire no mo ba antenatal ye chechire mo nti no eduane bia obedi no e wo se ye balanced diet nti ye chire wo se e wo se carbohydrate ye gare na eba na fe proteins ye nkate no so beba na protein na so wo fat wo nkate na so wo fat wo ohun ene san ye legumes nti vitamins na se enwane ndro bia e wo fruit mu ni ade no so ebi be wo inti anu no boma na odi nsuo so aka ho because enufunsuo no dodo na aye nsuo 80% aye nsuo inti no so no nsuo no so ka ho a eboa ema ewie peye mama mfa mabofo yi ento dwa me gidi ye se usua de pa munsua de mama yo what about time no Evelyn Wusumafo aka Evelyn Tio onso wawo bouncing baby boy wanyini kakra de feeding ye when feeding me so was send me message me intimen kan feed akra ni ye mfa complain bia ma obi a di define said ya kire ye position wo mu ye yo mu ye akra no nsu onye hwe mu feeding kra ni ye ma ye eno ano no endpoints homeopathic clinic yesra mo kwabrane na asam na nim fifira be 11 years ni na ne endpoints utini din saa na djuma panti ene ye tini din bebre wo mo te se nkrofo na mfie mu se wo mo ton endpoint aduro na ya mu bafia behwe Dr. Boatin so omo nye saa omo hospital ba bia onim 10 point wona ho na omo wo omo nye door to door service there bi nti we dey esra mu a obi a wo beti so obi so ofri 1 point na ba ho ba service oba ye oba mu ayarehwe no yesi nye saa omo nye door to door service ida so ba spenters ana se krono mabo hia wo kuma se ana se hensa e watachiman ana se takrade edie na anaji ho no mo ye adwuma and now to me for doctor was 0244 867068 0244867068 yade bia oba infections hawadwen and oba ma prostate na osi ebo ho ban nyarewa bia wudwonso na ote ya wo mu a mema no mesro wokọ endpoint ho a doctor wadaji a onya bremma ni patient ene ni sa wo so kokko plus nso awofo no ma matimi aye exclusive breastfeeding na wie no
we hia cocoa plus wo aduane nim so ate ase wo de so aduane nim no ahodo ni nyina bi wom nkra ne di a ebie wadwum mo nyine fine fefefe store na ebe wo supermarket ba bia akọ a obisa cocoa plus a obenya bi ato na wo ye nkra na aduane a wo de bi asom St Thomas Eye Hospital ye do ma say and a lockdown into de bia me kan yentimi ntu kwan ti say wani na how de untimi nko chan no e kwa yare no wo ho enti yenye wo St Thomas Eye Hospital say operation ana nya feeling bi enye comfortable woni a okọ St Thomas for ho a adaje wo ho mbe hwe wo kama ama ho ato fra wo mo 0540 125450 0540 125450 page one salon fonso ena ayetine kamade amame omo odome organizer me do mu nyina se me ko hono ma omo ho me pa nya me hira mo se waye miti kama na fe Romeo collection so a designer amame design bi a open Romeo e wadaje obe ne kama pen for me sam akwa abebiem nti mayen famura mu on sa covid die as a baby a hu piepie ya say pregnant women are o ma test positive pregnant woman okay yen fa nursing mother wawo or you positive akra no ye be ne dey bit me feed no okay if you made as pa the woman say oba time bi enya covid or test positive there you say isolation no ye be isolate mother no na ade ba kwa mpese me de to manfo enim ne say covid enye genetic disease okay enti enya yare a nufu ubenya free nufunsium enti say HIV wo betumi enya free nufunsium no covid enti sa na ewo mu ne say maame no say ya starting no on management ya was starting funny ndro na say or isolation you to me two things set a time of social abofra no ebenumu a maame no betumi a share mask na wa observe all the precautionary measures thorough hand washing with soap and running water no wa ye no so ye no wi a maame no so ye comfortable otumi je ne ba no efidi no a emfa hwemba no kra wo mu nipo ni say breast milk one of the benefits ni say preventing kwalano from respiratory tract infections which covid is one enti no funsuo no kra no de ma abofra no ebe boa abofra no kra ma na nye bi but the wo mu ni say maame ni test positive a ye be test akwala no sa akwala no so ye positive there ye be manage omo together but near making it happens in a situation whereby a mama positive but akwada ni negative the second thing I to me yen say mama no be expressing milk no so obechi say or train and or harvested breast milk na you be keeping it very well breast milk and chef fridge mu na a room temperature it me see all for 4 hours Center for Disease Control US omo website sane omo say breast milk you harvested na a room temperature 4 hours. Okay. After 4 hours and you wholesome say she fridge mu 4 days but almost say she freeze mu and no 6 months to 1 year ebetumi ashim yes but precaution e wo ho ne say express milk no wo fa na wo di feed akwala me fan say wo di a good bottle mo wo de good bottle mo ania watwe no wo de be fidi akwara na wo se wo hwie bi so wo de de wo bottle ni nyina ma na dia wo wi a eno no wuntumi enkipi wuntumi mfa chef fridge mo po eno no wo wi a acha ni 1 to 2 hours e wo say wuntumi e discarding but the chef freezer ni mu no eno so wo yi a e wo say akwara ni to mi wie the whole bottle once a water breast milk no to mean some fan ko chef fridge mo bi it is not wholesome inti wuyi inti na wo say you store breast milk in smaller containers appropriate akwara ne yefunu it sounds so well fitting lid afa so breast milk na ya harvest no yen fan share refrigerator ne door handle nim yen fan share the reason is that what the shower anytime a baby no na affecting the temperature obenya temperature fluctuations ebema no enye wholesome organisms crab yes
nti yenye say deep freezer bie in fact ne ye poni say wo harvest me fan so obi a obatan onim say after 3 months obe start ejuma no sa obatan no start harvest breast milk na or harvest ya straight to the freezer won fan ko chef fridge mu kakra na later we ya ko chef freezer yenye ne sa na we yi ne sa no wo di si ho me fan say freezer mu dia wo di si ho na eto a eno no won say emu beye nwum asen ne ewo no fonsuo nti wo betumi awo me ne kakra 2 ways aye de wo me say si ano ye wo infant milk warmer wo products be avent fo bi tomiti pe fo bi so wo we no bia wo tumi use because eno tumi ma normal temperature no for no temperature so wo ne eno bia ye say nsuo hye e wo bom na wo di esim ebeye warm kakra na wo de agun se wo de agun se chi ahwe se ade yi enko roma me ba ne numu ana na fe wo de ama no na wo ye ne sa yen de ye say yen pe bottle yen petit because pacifier yen pe pacifier ade ne say tit no wo de hye mofra ne numu o mo twemframa dodo enti e ma o mafuhye na obedwen se ebia akra na men enso obehwe na yemframa nko a afen so ye maamefo ne bi wo ho a omuntumi enhohoro sa ne ameye obehwe na ne corners no black bi ehihye won hwe yi na abofra ne yemu ba behwie na waba beye problem amayen nti de ka ne se so why expressing milk na you so cup and spoon na feed abofra ne mayen we are now abunichi papa no wasesa ne dai say wadwon so bebrebe wasesa na say mo you feeding bottle de me use so yen recommend ba kra be ultimate feeding no bottle no send there you were working mothers sabio omani ebie na omahote no so esipi nti such a mother no so no pese okosa we na wo ka chene se mo nye kra obeye nti ano no wa kire no ekwan paso a obetumi aye no se ne obesi amemra Frederica ho na menyonko favor le ba won 9 months be 2 weeks le wonom no fo no akora bi otesa unsa akora bi ho a yes obi o try so yes exclusive no but be 3 months wona na akra na jai eden be ma akra maami ani abre person ye exclusive obe jai akra be akra be 2 weeks no we jai no funsuo no de adidi na ye ni di ye na nye nkra no de ana se de a sister fia me da se eno no sa no ye fe no ye wodi ade man ye fe ne nursing strike ebi ho ma akwala no ebia na maami no eda eduro bi so okay anase family planning ndro ni bi nti esesa nufunso ne taste no nti etwima akwala no ejan no ebi ho so a stress anase akwala ne nnum no especially omo siaba no ma me ne to me kem otiemu a asa akwala na kane no fo no obekem okemu a akwala bi ho mo enu ano obejan ni fo no psychologically no ye machine no enna afeyin so birth control pills na make an ebu esesa na ye bathing soaps any toiletries any perfumes ni idea ye use ebi wo ho mo na anodi ana say normal one ye use yes same a akwala ntumi differentiate ma me ne ho scent ntino oba refuse breastfeeding no no so to me ma ne basa na akwala bi ho nso a owo ekro ewo nenum anase ne gum etimi ekwa anase efe bibi oral trash nenum tumi ye white opepa kra fungal infection eno so tumi ma akwala no jai nufu no nti e wo se we ye batan a wo hwehwe sa ne oma ni nyina na wo senti a akwala ne yesa empo ne ba ne sa na obetumi atwe nufu no se ne my sister kan cup and spoon no na odi ama no mini madam fu bia ne sa ne ntino na odi fra onya akwa nya 6 months no na the fra ni koko ema no na wanu it is so be ma no e bia other milk no the breast milk no e di afra e di ama akwa no odi ni basabasa so nim say eno one ye dia fa ha me bo pacho na say ene oba recommend am 9 months baby na
say for 2 weeks no person obeno ti ne maame aye confused nti maame no try na ontwe cup and spoon no na onfa ma no and try so obeje no and as a family member be were around and the busuani and as a nikunu wo ha on try no fa ma no so still na yes obetumi de na ba yeah facility healthcare provider bia dietitian nutritionist bia ebetumi aboa no ama na makwala na eduane na person me get clarification kakra family planning no because baby ase no na obi am 14 years me so dear me were reproductive and child health into family planning mejuma there woman ne say your family planning pills no ye woni bebre ye wo ba ko a te se ne okan no ono abatan ya oma ne be nufu ye fama no eno no ye ne ye friend no combined pill no combined pill eno no ekra 2 hormones to meet the breast milk no kra yes inti eno no ye de sha na ye de wo oh de bi panie ebi ye panie ebi so ye de awobenom because me wo nursing mothers bi a omo pese omo ye family planning omo breastfeeding now it said they wo kan said they ya omo nkonkwa ye no bi oh so wo ko ho a wo ko unit ho a wono wonim bayen no yenim okay say baby sa wo ba nya say oh they be once the ebisa ne say me pacho wo ma wo be nufu ana once a obeka say me ma enufu no some method no ye fa ma upo na kwa affect wo breast milk nti eno de no area kra ye nya sa na meka so ato aso say bi mo so ho a omo mba facility e ma ye nchire omo ade omo adwen ko counter na omo akoto say omo bo omo hu ban na akoba ne sa ba oba facility ne dia ne ye be ya ma okay enti mama samra ne covid na mu na ya na interest kakra wo ho enti what share ye semada test bia enti eno sa no akra no ye save ahwe nye no na abusuan ye twa ehwo ahia no so because stigma wo ho ubehwe ne yetete ye honum ne ade na wo say family na yaka wo batan no ho no so ye be because maame no ya isolate no e na akra no wo other grandma na daddy na obi ho say ne besia manage victim patient no ne other family members you made us pa enunti na this year ye team supporting breastfeeding for a healthier planet no na ye can say obia and supporting mothers ninti mother here what tested positive for covid no this is the time as a woman o here family support ye because ono ankasa no situation no woman ono ankasa no affecting her psychologically and it's a family started stigmatizing no and as some started so move pulling away from her breast milk no crown shame maybe because mommy no best start here di yaw or best start here when no stress emma breast milk need to mean but inti positive covid positive nursing mother on here massive support from family and from friends who know say she's in that situation there was a family yarn say that is not the time I'm be discriminating yenim say covid is very contagious. However, precautionary measures ne wo ho. Enti dia mama no sa ne family ne be ba be test obia wo fie ho. Omo ye negative no nyina. On be start asho mo face mask. On be hu se ne on be si akone ho. Akwara na ye negative no. Ye mfa ne mama no mo ne mama ne ntina the same room. Se mama ne ye na adwen so be feed a. Ene ne time so a ne haka se ye de abofra ne bo ani ebetimi kra friend wo phone so say asumesi oba no ne feeding time aso nti ye ready ne emfa ne mbrel eno wo de ne ma no o feeding ne wie ya no ya sanji abofra no by a lot of these mothers no mo kro mo suro po say omo di omo nufuo no be ma omo ba no nti a lot of them no express nti expression ni mo no na ye be share family members say bibi sa ba omo di milk ni before we be feed akwala no di kan hohoro wonsa with soap and water when yen nsuo for sanitizer alcohol based hand rub near alcohol ne ya about 70% na wo de aye wonsa ho kama ansa na we so abofrani wo feed abofrani wie so still san ko wash wonsa bibia wo be ye bia no e wo se wo hohoro wonsa support ne de ye hia whether madam maame ne ye covid positive or covid negative this time breastfeeding do effective breastfeeding without family support and I say na abofo ye eboye endpoint homeopathic clinic Coco Plus St Thomas Eye Hospital
Yankwaje wankra to ye ba yetwa so. Mame na wasensa mu akwa abamra Adom TV Nkwa Hia Jumedie no so questions no mu tugum nyame hyramo e chese de ye kan nyina nso mu follow nyankopon hyramo papa pamre no ya nesua ntina se ye koso straight na ye nhwe na Nancy Boche e de na asama ba on Facebook. Good evening, please. I'm breastfeeding mother. One of my breasts is not flowing. Due to that my breast has become big. No for no ba ko aye kese dey problem. Okay, metimi aka say from near all canon, nature say, or suffer from near friend is engorged breast. No for na shabro, so ya inti Nancy kosepa. I can imagine the pain you are going through. Where yeah, one of the real challenges associated with breastfeeding and yet engorged breast and Nkwa. A lot of the time, the first time mothers need be what they become comfortable in feeding the child with one breast, one position pe we used to. Into be hunu na akwara no so be used to that particular breast because akwara ni yes obe no pair left one and or the man into be hunu odane ne pe akwara ne mpe into later no be hunu ha no ano no nyina block into afemba echi no be hunu na nufuo no eye wo ya ni obetumi aye ne se one wo hia painkillers. Okay. Into so kokon hu ne gan ne a ombo modian konkom hu ne gan ne no mo examine ye no mo mano prescription for pain. Pain, it's something to manage the pain. But home remedies is so you obetumi a warm compress. Share with a towel, no dia totoso. Or the totoso obehun se muscles na be relax e be a pain no so a burden a be bafo. Questions in those by ensure benefits of breastfeeding. Yes, benefits of breastfeeding there if we can't overemphasize it. She emphasis e wonu funsuo mu no wo hu. Eye bebre entina WHO any UN use a whole week to celebrate breastfeeding. Mama fa better. Ye me phone license so better ba homa no so better you me yam wajo. Better free here you me. Better online mu nyo ntinka frɛ foforo. Better line mu nhye da okay. Enti benefits ni bi ni say one, increase bonding between the mother and the child. Mama no e feed no ne bada ne bane no mo sere no mo ye ne maybe. Enti o start so ka so we born mama first. Eno de o yeah, no the dadas. Enti bonding no ye one thing na eye. Afen so breast milk ma akwara no na dwen mu bie, ma na dwen mu da ho. O start school 1 + 1 or 2. Na dem. Afen so breast milk containing maternal antibodies. Some antibodies we any immunoglobulins eboa ma akwara no nya pomodin. Enuan moba ekutia yare no bebre wo no fonsuom nti akwara no twe a onye bi
emane yare breast milk so ye appropriate for akwala na yefunu enti bibi te say constipation onye bi diarrhea onye bi so exclusive na enti akwara no enya ho onomu a digest ye but no kre wo mu ne say breast milk because a feeling keka we nimu enti say benku a wudi a body no betri nutrients na nkan no aba as waste breast milk waste nim enti nkwala ye yomo exclusive no naturally omo mpupu de bia eno no eya na mothers ni bi dwins akwara ne ye mache eye breast milk ne na ye adwuma in fact say wo ye exclusive na akwara no ko toilet de bia enkwala ye wo mo foforo the first few weeks ne de omo ko toilet to aso but from 3 months e ko no obeko toilet kra e bia once in a week and twice in a week eno no enchesa akwala ne yefunu mu achi nti wo kosa ne nsuhie wo koye ni we ko ma ne gripe water yenye ne sa wa homa ne so ore nwajo de oba Nkwa Hia so na wo free he me ba so me free aguna stredo yo do yentie we me ba so me mama o tere ba o me exclusive me yo mo exclusive na me third born me nya 5 months but ye didi a o prince obedidi nti me hu no kwa say ye man eduani but if I can be do 6 months ni preko nti no na me bi say yeah oh yeah no metimi ama no eduani na o temte o eye pa sa akra no pese odidi eye but ye be hye onkran ne se bomodian na twa 6 months no because you are almost there 5 months there me man temte okra finish hard we dey make us say bomodian na finish hard na fail onya 6 months na ne starting no eduane onya 6 months no to me di bibia akara bi otisa nde onya benkuku obenya 6 months ai nti ye ntwe no onya 6 months mama fa Mrs Dente na memra so Mrs Dente nwumre ya moajo mejo so ya da papa yentie we me pa chao me won kwala mienu wo me nchen 3 years ana 1 year 4 months na omu nyina omu bie omu na duane a omu mpese omu di ketu anu kwa da jisa wo yire no force na nsa na mu de duane na gu ni 1 year 4 months ni enti mi hu ni amenye President mi ama ye Tom Brown mi ma omu Tom Poto ye wasa mi ye ma omu bie omu ma mi ni mi nchen Mrs Dente omu ma mi wo US na odi omu abra mi ya ma mi hu de se menye omu panini so sa me pacho mi musa question we se family no mum pa aduane o e dey ya mama ana papa mum pa aduane ai omu ya memu amienu papa nya akona papa pia papa nya akona papa me ka se mo family ida mo family ni mu ana wa se family ni oh because Mrs Dente otemenka me pachan mi busa se abusuan ni mienu no e dey ya mum pa aduane so hu wo de wo ka ya wo ba musa no ma no mu didi sa wo mani ni dia esi o mu maame no nti nya botre ma no se on se wo mo family ni mu nti na o mo so te sa no family no maame no okay nti ye o me ya no dia ma ye mfa kwaku wo kuma se bra kwaku anwumre ye mo ajo me je so yo yenti me pacho mbese ni bisa se yesi dise ye wa ye nsa akwara ane sa ne manema na se me mfa ne se bia kan ne nso yenim se na ye nananom no mu gugu nkura na se ne sa ne man ne no so enya na se kudi nso hie be gugu na se be ya infection bi ne sa ne manema pacho amene be ya no ye da se pa bra kwaku na minim bra kwaku kuma se a wo e be de wanya book ibi wo yira wo ana so onyem ono osanyim osanyim ohu na be de wa benya book ibi minim sedia ni ha oh enya hwe next time bi mo di join Israel FM na mo ma mi code bi a metimi akoje eno ni asemi be de akọ Israel FM na beti he I love FM ye be hwe de ebetimi ye mfa last call la wo techima na odo ye mo ajo do ba Nkwa Hia so me pacho me da se me pacho me question ne se so ba anyo a let's all go ya no for etimi ho an no for so ni nwunu ba okay yo
Obeyi anu ama. Me so me da sepa yemfa course ni si ana mre no kora nya so awie. Yemfa last call a question. Yo, so oba nyemo a se onwo da eno no enye normal. Okay. Nti de ebe kan so nkonko hu ni gan ni na examine ye because was say enoma bebre be contribute to that. But se wa wo dade a ebia no wentwe nufo po na nyinsan ne san ba ye nti eno nufo nsuo no ebeba. Ena obi bisa be ma bra kwa question. Ai ye gugu nkwala no ene de nka ye nufo nsuo nko a na so wenye bi sai de yemfa kakra ntwe mu e. Sesi anu ye ngu nkwala ase. Ena enye nsuo na ye di gu omo no ena prevent infection. In fact enu mo na introduce infections. Ni chamo no kolebu Benz unit. Yeah. Kraketwa be 1 year 5 months. Na sinyina be sheshe. Mama e de na tena hot water. But na ye dey. Mother no, I say mother na so wa no fine. Wo de ordinary earth na mo mfa unsa ntumu. Enti say we nyina no ya anye careful a. Yeah, the infection. Akura infection bay. Infection bay. Nakosimu. Nti no. Namianoma bibia e pro. Asa da mudi kan ye. Enkwala na se no wo ho ema no. Natural. It is yan ya si. Elastic muscle. Bibia wo se pie no. Enu apie. Enye fiansa na wodi nsuo kogu ho. Enu mo ha nkwala no. Enu nti na yetwemu no. Ye nyesa. Mamra ayo emeno ya so na dietitian, pediatric dietitian de obeboa ye. Akura oni di wo mu se bi o ha na wa busuan mu ba sa wo ba ni di pa na ya pa o nti yenya ne dey ye so ne hwene ye so hwe de o kan last one de o so ndo mo yere no wadi so I can imagine yere na ye kan yere no ye yere ya medasi eno no sa no nyoma ba ku mienu bi ebi wo ho mo akwa ne nya 6 months na ye introduce no ye nka complimentary but en ho side na an koyi okay nti no akwala no akwa afa na osu aduane sa time no nti no wo de man baako oji baako menu na sa onje a wo se wo koso na wo daada no na wo de ma no wanye ne sa na sa wo force na obehu aduane as punishment nti afa di ondi kra na afa nso se bi wo ha aduane no a wo de ama no ompe taste no ana texture no nti se ompe taste na texture na obe refuse Inti on try different foods bebre. So obenya de to some obenya nia akwala no eni beji ho. Ya obenya ba ko mienu miensa bi. Still na so all problem a. Obetumi di naba any facility health nutritionist or dietitians wo. Omo be boa no na wenya nuane na makwala. We dey flowing sego dey ode abenitry for him man and wash ye. Also my son stopped breastfeeding at 1 month. So I did spoon and feed, but my mom's friend said there is bacteria. That's why the child is not sucking. I said bacteria when no for nothing no. If you are nyoma say ne die, nyoma ha yen pa fi say oba time wa especially first time mothers. Na ne coaches no also. Hey, church friends, be my advice. Classmates be my advice. Obi aba advice or the man. But no kre wo mu ne say no funsio de yema kwala bia enti sakora ne mpese obetwe a wo de atwetwe fegu cap mu na fama no yema no na no funsio na ye ka no de ka ne se be ye adwuma akola no benya so mfaso a you have to feed on demand which means morning, afternoon, evening and night. It has to be on demand. And I say to me amounts our benefits now serve as family planning now. And no you are doing it on demand, no water, no formula, no pacifier. No. Family planning there. Obi o wo be 6 months in here o menstruate here. Wa ha obehu na asati afaso. Sa na tie won say esuno bia but no function wo ye no correct me wo na me ye no me ma akole nufu a metumi akọ 2 years. Okay. 2 years. But wonya jai breastfeeding na pa obehu na webu nsa sa na etie but obi wo ho a all breastfeeding kra no otumi bu nsa but the can say dudu na mu no say wo breastfeed regularly every 2 hours bia wo say wo feed especially so muso a every 2 hours. Say opese sa serve as a family planning. 2 hours every 2 hours bia wo say feed and na wo feed you feed on demand. Morning, afternoon,
evening and in the night. Okay. That is why you need a support. Okay, Vida and Nimande ne dia ba so ye exclusive we do 4 months but or try akra ne refuse on so benum bi. Oh, Vida, why are dear nanka to me ye? And your fault or say akra ne but when I try he refuses. 4 months nko ko so say akra ne then. Nkola ni bi yes and nkola ni bi na wate ahwe. Nkola ni bi to me twa omo hwenu fuente. So atry ama no. Ai obetimi I express atry so ama ya hwe. Your time na so. Asem e twa to mame Frederica about book ye won kra ene ye wo mame fo no. Book we book ahwefo nyina be hu. Ye dietitians akokodam miensa na aka abom. Omaye or say the Ghanaian Women's Guide to Feeding Babies and Toddlers. Enti isu ehu bi wo se wo hu wa wo ba ho edidie nyina ewom bibia wom. Breastfeeding ye ka ho asemi ewom. Afen so menus ne recipes ewom. Nyina wom time no konti hwe pregnancy dey. Na ye wo ba koso a ye for pregnancy pregnant women. Healthy eating wo be didi semnya wo nyima obe no so bibia wo ade a wo se wo hu wedidie mu. Menus recipes bibia wo ma exercise nyina wo odo meche mu bi wa nti just oba me social media handles wo unza media to open wa beje na se ya no me hu de because callers na enye within eno na ye me ya no se me caller papa bi a wa hwe a wo hia buku wa hwe no wa nya bi nti ye hia wo social media na me chiche bi mamwai eno so mo ma me 4 copies enkura de na pregnant women no mama auntie Debbie bi nti no munya bia ukobu shop bia nso abenya bia to fasedama endpoint friend was 0244 867068 0244867068 fa wo contact to dietitian na eja omo enfro one patch me contact na ye 0 fa de obi efro one how adwum ka ha de ombe fro patch we okay wo number we okay patch okay 050 134 8645 and no na ye me number 050 134 8645 and na say ye pe reproductive health e ho asem bia nso ayen call Legon Legon Hospital and I say your Facebook page wo ho Legon RCH call Facebook a wo be hu ye utumi so send e email debiche@gmail.com eba me answer ma me kan chat or say breast milk de eso won faso bibre oba time bia wa wo bia betumi afidi obetumi afidi wo bebia na unya o breastfeeding cover you are good to go into bias units me da say papa oh some no doors to me